Shubor nakashlem jong unong san hima. Kejelan yang ba shilong hani kejan miet kalau penlong ya kemas bakhot banduai kerpang nak benda ka mensiam bala khatno jong ukpa bakhot upop Francis hakani kejan miet lasdang nak kemas bakhot hakaba Archbishop Victor Lingdo ulalong unong kenyarang ba hakajinan lang jong auxiliary bishop Bernard Lalu kilingdo kiruniam bat kipat ringet hakani kemas bakhot laduai kerpang bat terwai kemas nak benda ka mensiam bala khatno jong ukpa bakhot Kadang-kadang kami juga kita mulai berjumpa, jika pada dia kecil jombi putra, nak bentang mensia musafir jombi Pope Francis, untuk satu mengkadu kanwai, kanyoba jika jing sisya, hagabawa penskam hok jika pat jombi, dau pres putra jombi. Putra dan reka tadi dan keterima panjang bulu play. Do play mereka tinggi maju pun mereka berwejum. Ulaman balaya dia kecil yang kecil silspa bagi kampun. Unaya dia kecil kemen kecil kerjaan. Reforming of the Kuria, penbek penbiang di Kuria, belum kita transparent, belum pastoral, belum accountable, belai dengan jin letter orang Kuria kecil tekam ju, berada ikan ini akan penbiang, nawen not kurung keram, lembaga kecil tradisi kam ju, nanti kita berkenai, udah berbuat kedaluan, joy kecil ia kenapa? Kalau penkam kiamu, udah kau sarai bohong sisa, udah ia depan iki batuk kepanangi, siapa cekia, ceki cekap cekai cekai, terkadang next kita di peripheries, and lead lah rather than authority, biarlah dia siapa orang yang kor, man baik Kristen dari melakar kedua cumplai, yang kor hanya kibara. Jika yang lucu, nangka sesuatu berkasar inclusiveness. Upriang yang baru kebawaan kedua kiwai jadi apa berapa tenoi alam terpercay. Upriang ju bisa yang lain. Nanti saya orang buat mai to judge others. Mencoba bisa yang lain. Upriang yang baru ini. Bakasan, we kerpangi bersama. Promotion of the youth, budaya kepangi bersama, berator keserai bersama, Kristus bibit, banten kiu yang kecilong tapi bersama, empowerment of the young people, landai ini berbahasa sesuai bersama, aku percaya berbuat. Kebakan real, he gave for the migrants, burung bagi
Begitu tiba yaksa kemar pakai. Kediri kecintaan jauh new pop kuat pop Francis. Bani baro tiba yaksa kemar pakai. Jinoway kemar. Klemle komen klemle benye noyener. Ban priang ikut ikut jauh boleh. Robot benuya na yang kecisia ban dohok. Kata mereka bagi sebenar umjai dohok bagi kecisia. Biadanya kecil ke kawanan, biadanya ke hok percaya, biadanya ke sisya. Sibut kami kuida boleh disebabkan pasal yang kita tukar ni nak digapa orang ni, tinggi kami ikan bau itu, bat di depan buat dicipta tu. Ini mana yang apa buat ni, boleh ayu kecil sering, bat dalam manusia sering, berbiasa ikan balang cumi. Sebelum percaya, hakani kepo bang dan masyarakat syukur percaya, lalu beberapa sim noayu. Para Islami hakani kami doa fungsi, hendai pat dengan scam, ublay jam kibain. Jisu kau syai ngalor kecil pat berkecil, utah bagi yang namukim, bulan dah banyak. Biasanya mencukup dia berpeng, ubat terus kau pun hendai akhir Jisu Teguas, uklano washnur, keren yang disyarat uji surprise. Lawan percaya masyaya syashitam, bat nami bat kecinya. Hadir keren terus bor tinggi, lain ajar bersenan, mania bagi semua ajar bor. Badai ingin hak try. Agar jatuh bor, kemaria kalau yang bagian kabar kecintaan. Bakat bagat yang kalau jam menpai support cinta. Bagai aru yang diberiam le, bagi syong hangta, abaladon kemet Jisu, uai hakle beruai hakja. Kilong haka kokong balai kiyang. Kilong haki namar kilarakto yutrai cuna, bangam tipangdo kilagoyu. Maria ong kumni, kalapai tien bagai iyu Jisu bau yang hangta. Henry Compton badai Jisu. Jisu laong naka kong balay piyang yano piwan. Kalanang haray bawday ulang sumarber kumta talaong habu koba lada pilarama yung yato yung haay pilabo yung pananay sim no yung Jisu laong naka Maria talapay waksyu pagalajiba pagkakitin Hebrew Raboni kapumut ko ng hika. Jisu laong haka warkso ina lamar nampak lagi syukpa. Henry kena syaki para juna beriatu haki. Dalai kiu syukpa juna berukpa jumpi. Syau belai juna berublai jumpi. Kumta Maria Magdalena kelalai yatu haki senran. Nalai iyo trai bakalai yatu haki bolokren haka yakini ki barok. A gospel joy dry. Jubab juni kalong, ikerpat kami kutrai, haleluya. Ikerpat kami kutrai. Nakapta kabarang Katolik buku juni, oblay pun ayangi yaudong syararang ba bukut, daubriang bahag, bubha ustad, benla penyiram ha ya kabalang, katkum kaman kasandul jumblay, ringgat jipersan siap jumblay, hakikardal ibanjir yang kepa bukut ketumai. Ni kerpat kami kutrai, haleluya. Ni kerpat kami kutrai, haleluya. Nakapta kamansir malakhat do Joko Francis. Bahkan yo yang kecil hat bom jepun, dah kecil jumblay, bublay beriang pun. Ya kecil berjingtri sitom jumbu, nakapta kabalang, kelompri kemanpri, kebertai kemarian, kamtam, ya gitu kibalasya iban balasya yoban. Ni kerpat kami kutrai, haleluya. Ni kerpat kami kutrai, haleluya. Nakapta ki Bishop Kilingdo Iriuniam
bagi pai lungai bagi yashim benda syuhram benduai bagi asad hublai na benda kacingcap jong kabalang kebedai kemet kris berbakin diam bro kejingam kristan beridur badu kristi Ye gerba ye be try hallelujah Eager part and eager try. Nagrumta jiki maro berkumjuru ye kiye isam jumi baginla penra ya kubur bapa jemu kris balami pat syaka imlang salang isnong kitau berkariru kumjur Ye gerba ye be try hallelujah Eager part and eager try. Kelam berway Nabi Syafan Baptis Thank Jesus Christ. Nasi Pentecost Petrus Wakil Kiju. Wahab Boro Kipai Israel Kintin Shah Mau Bray Lapulau Trial of Christ. Yogi Pur Yesu Yawa Pelaksanaan. Badai Sui Kami Nandungak yang Dalu Ciki. Bagilau Petrus berkuih pada apostol. Ko para nilai umur. The Petrus lagi. Setelah kamu berkuih Nabi Syafan Baptis. Hak kateng Yesus Kristus. Hak petang cimang. Akibat jepi. Berbeliau yang mencintai jemusin. Nabag pulang kedai jepi pada kibun di jepi. Pada kita barang kepada nasional, mawai yang bertrai play jung ni khotsaladi. Ulang keren beli ki dan bon kiwe pati kitie. Walau tentu iki lo, tu pelai lagi nak dia kepada Muhammad. Kumta itu yang dia kitie jung Apin Baptis. Harga taksi penyesuaian upah layaja dimensi. Ada juga rumah mandala layaha, Rusia juga kuri, dagabai mukian kami, ada kesenran uang, Rusia berjudi nak kini kibara, nama kini nama kuri juga senam jangan juta matama berpom jibun, jaga ban kami nak benda cangki mana nak benda kibahun, nak benda kacima kibah, dole kini hati mau yang
Holy Father Pope Francis, we join with the Universal Church to have Holy Mass, Requiem Mass for the repose of the Holy Father Pope Francis. That is why today onward till Saturday. Saturday, of course, we have morning Mass. The rest of the time, we have evening Mass. Therefore, we join with the rest of the world to pray for the Holy Father Pope Francis, that he may receive eternal reward in heaven. But on the Saturday, we have common Mass at 10 a.m. on the barrier day. So may the Lord grant him eternal rest. No, we don't delegate anyone, but only those who go by themselves, they went. So we don't send any message to anyone. Only those who like to go by themselves freely. Thank you.